Ne, ništa. Пишут о том, что с таким континентом uvijek je lepo igrati u Beogradu, pogotovo u velikoj dvorani gdje se zna skupiti masa navijača, više od 20.000 i prave pravu košarkašku atmosferu. Što se tiče Zvezda, svi znamo da je jedan tim koji igra dosta godine zajedno, što znači da jedan drugom se znaju vrlo dobro, isti trener, iste ideje. Sigurno tu su neke novi igrače koji su odmah adaptirali način igranja i sistema. Sve ukupno očekuje se jedna borbena utakmica i tako mi pristupimo ovom utakmicom. Kao jedna teška utakmica u Euroligi i još jedna teška utakmica u toj maraton koji se zove Euroliga. Kako izgleda Crvena Zvezda ove sezone? Izgleda borbeno, talentovano. Oni su taj tim koji su dominirali ovdje i protiv Makabija i protiv Reala. Su igrali na nijanse, izgubili protiv Unixa ili protiv Žalgirisa i tako dalje, da ne nabrojim sve utakmice koje su do sad igrali. Sve što sam rekao na početku, što se tiče njihov tim, što se tiče kontinuitet koji imaju ovim zadnjim godinama, što se tiče core igrača i baza igrača koji su skoro isti, i to im da sigurno jedan plus što se tiče njegova igra u te zadnje godine. Ono što ste kompletni igrače i Nando De Colo i Teodosić će poslužiti vremena. Da, Nando je radio dva normalna treninga, je odigrao utakmicu protiv Eniseje, malo i više što sam očekivao, mogu da kažem, ali s obzirom da sam ga pitao u toj trećoj četvrtini, on je osjećao se dobro, bio i najefikasniji. Što se tiče Teo, također ima neke povrede i pokušao sam da u razgovoru uvijek sa doktorima i s njim da ga odmorimo na neke utakmice. Imao normalan trening i on, igrao malo protiv Eniseje, očekujem da budu obojica zajedno. Prethodne te sezone pobeđivala baš aktualne evropske prvake. Šta očekujete možda ovaj put, jer stvarno ipak je CSKA pokazala dominaciju čak i kada su igrali bez De Coloa i Tea. Zvezda je dobila, što si rekao, prošle godine ili preprošle godine. Ove godine je druga godina. Ja ne mogu da sad znam šta se desilo u toj prošloj godini. Ja sam rekao šta je Zvezda. Zvezda je jedan ozbiljan klub, velika poštovanja što se tiče njegovog projekta zadnje godine. Zajedno su, imaju atmosferu, imaju tim, a teška utakmica. Jedna borbena utakmica i tako mi pristupimo ovom utakmicom. Kao jedna teška utakmica u Euroligi i još jedna teška utakmica u toj maraton koji se zove Euroliga. Kako izgleda Crvena Zvezda ove sezone? Izgleda borbeno, talentovano. Oni su taj tim koji su dominirali ovdje i protiv Makabija i protiv Reala. Su igrali na nijanse, izgubili protiv Unixa ili protiv Žalgirisa i tako dalje, da ne nabrojim sve utakmice koje su do sad igrali. Sve što sam rekao na početku, što se tiče njihov tim, što se tiče kontinuiteta. Ne mogu ne, ništa.
Što se tiče Teo, također ima neke povrede i pokušao sam da u razgovoru uvijek sa doktorima i s njim da ga odmorimo na neke utakmice. Imao normalan trening i on, igrao malo protiv Enise i očekujem da budu obojica zajedno. Zvezda je u prethodne 2 sezone pobeđivala baš aktualne evropske prvake. Šta bi možda, što očekujete možda ovaj put, jer stvarno ipak je CSKA pokazao dominaciju čak i kada su igrali bez Defola i Tea. Zvezda je dobila, što si rekao, prošle godine ili preprošle godine. Ove godine je druga godina. Ja ne mogu da sad koji imaju ovim zadnjim godinama, što se tiče core igrača i baza igrača koji su skoro isti, i to im da sigurno jedan plus što se tiče njegova igra u te zadnje godine. Ono što ste kompletni igrače i Nando De Colo i Telmus će poslužiti vremena. Da, Nando je radio dva normalna treninga, je odigrao utakmicu protiv Enise, malo i više što sam očekivao mogu da kažem, ali s obzirom da sam ga pitao u toj trećoj četvrtini, on je osjećao se dobro, bio i najefikasniji. Uvijek je lepo igrati u Beogradu, pogotovo u velikoj dvorani gdje se zna skupiti masa navijača, više od 20.000 i prave pravu košarkašku atmosferu. Što se tiče Zvezda, svi znamo da je jedan tim koji igra dosta godine zajedno, što znači da jedan drugom se znaju vrlo dobro, isti trener, iste ideje, sigurno tu su neke novi igrače koji su odmah adaptirali način igranja i sistema. Sve ukupno očekuje